Di sala xwe ya dehemîn de şoreşa Rojava a hêviya jiyana azad ku bi pêkhateya jinê dibe hêviya mirovahiyê, vîn û baweriya paradigmaya civaka demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê mezin kir. Ew şoreşa ku wê bi sedam berdêl di oxira wê de bihata dayîn, wê li hember hemû êrişan xurt bûya û wê jin û gelê ku li ser wê dijîn, di pêşengitiya têkoşîna hêzên YPG de bi perspektîfa şerê gelê şoreşgerî, derdora hêza Cewherî de bihata rêxistin kirin. Şoreşa Rojava di salvegera xwe ya dehemîn de bi van berdêlan û jinên pêşeng xurt bû, mezin bû, gihaşte roja îro. Hêza YPG di sala 2022 de jî li ser esasê parastina rawa bi armanca parastin û xurtkirina şoreşa Rojava bi pêşengtî gavên mezin di warê civakî, leşkerî, siyasî, perwerdehî, rêxistinî û dîplomasî de avêtin. يعني ياك جبوي بقص جهكي كو قرتيكي هيك وقص هجمانك زيادة داعش تيدابون وهري ان سركة عم دكارن بيجني ان بربسيار دورده نافده جي خود قرتن جبرويجي جبوي بان خلاص كرن البته بلان برفرابو نتاني حبس كو مالباتن وان ديسا جدر بدي كو هاتبون ايريش كربون دهرمي جاركدن خلافتك اعلان بكن بلانك برو بخطر بو قالك كسل بشتوي هابون جبر بيجي يعني رخصن بونا هم دهندر هم در وده بفيرنجي يعني ايريش كي خاصن هم هزي ما طنقاب كلم هرمي تواهي ده جار كدن خاطي ده سرور بكن براسي برخدانيا هزل ما تايبت بيشن تانية بيجي مينا هول آواز برخدانيا كودا ديار كن سكنا كودا ديار كن برحكي فدايتي بتردد بسردج من ده چوندن تبلي كوتشكي پر خطر بو هجماره كي پر زياده داعشي بحزارانج حبس دركتن بلاف بندناو هرمين ده وكسين چكتار بون رخت تقامن السروان سلاح بوان ره ليفيا نكرن أستانك أو سكنا هزل ما ديسان كود نوا سيفيل نوا باجر دخوا بلاف كرن أو تشتكي پر خطر بون قال ما پر بهوستاتي كي مازن لهم بري بينا سكنان كو چاو كار مهم خلق السيفيل هدف نينگرتن ضرر نبينن وان داعشان جاري كدن بكارم تخن بن كنترول ده انجام ده بلكي هجماركي شهيد ما زيده هاتن كرن هم ان باراسناور هم هزل مين لشكري كسين سيفيليان در دوره هجمارك فقط هم بوستاتيكي مازن وببديل كي جران جاري كده مكاري تخبن كنترول ده براسي بيواجهو كي زور وزحمت بجبوي هزمه اما سركفتنا كي جرين بوج چتین داعش با آرمانجا زندگیکرنا خلافت خو با آلیکاری و فینانسکرنا دولت ترکا داگرکر دیروکا 20 چله اکو هم سالوگر اساس کرنا ریوبریا خسر بو هم جی دیروکا ایریشن داگرکرنا عفرینی بو هلبجارد. بوی آوایی لگرتیگاه سینا آتاقا غویران کد که باجار حسکی چتین داعش خواستن کو ایریشن هوانه لدار بخن. بینگاوا گرزی گلان اکو شهر 7 روزان دومیا ده هزین YPG روزا درکتنا چتین داعش حیا بینگاوین تونکرنا چتیان ده چاوا بسرکفتن پیشنگی کرن و اف چته بی باندور کرن لطاقا غویران آباجار حسکی دجی لهمبر ایریشن چتیان تیکوشینک مزن رابر کرن و ایریش تیک برن. تکوشینا YPG کو چارچوبه مسوگر کرنا اولکاریا جن گل و ولات بو وکه هر جاری بسکنک پیشنگ و رحکی فدایی د پینگاوا گرز گلان د جیجه خو گرد و لطاقا غویران آباجار حسکی ارکی خو بجه آنی و گرتیگه ها چتیان کتبن کنترولی ده. د پینگاوا گرز گلان ده یک شهروان YPG آواز اورمیه گل همبر ایریشن چتیان جبو گل ولات خو به پاریز شهر کر تکوشیا او بر خدا د 22 چله ده تولی پاکروانین آزادی بو. برحکی برپرسیار او ورکیه که مزن ارک خو به جهانی
لکیلک آواز اورمیه به دهان شروان قصده به همان رحی شر کرن جان خو فدا کرن. بیلانچوی شهر غویران و 7 روزان دو هندری گرتیگه ده 7 کارمند و پاریزوان گرتیگه شهید بون. ده شهر در و ده 40 شهروان شهید بون. 4 همولاتی شهید بون. بگیشتی 121 شهروان و کارمند شهید بون. هجمارا کشتین داعش 374 چته. یعنی امید کارم بجن تکوشینا کجنان وردا بهشمندیا خو پاراستنه. بهشمندیا کو تو خبر خستم بکه بوی بکار به آزادیا خو مافی خو به دست بخینه خطرین کو هنن ایریشن کو تنه پیش خصنیه قرکرنه د شخص جنیده جواک و جیان تباهی قتل دکه به هشمندی و تکوشینا کل ورهات دانندن ایرو یعنی هم دروجلات کورسان او راپرینا کل پیش کد دبن به سلوغانا جنجیان آزادی ایرو بو مال حمو جهانه او انجامن وی یعنی و تکوشینا کو هین ده خورتر و چخص ده باندورتر همان دمیده وکی جن هم وکی مصير کو یکه پرتشتر منی هبشانن تکوشی جلگوری ونا هبش کرناوی البته ارکو برپسرتکی مازن جداتینا وکی هزن منی پجی انبیا بفرمانده و شروان خواره به وی زانبوینه خوازن تبگرن و نیز ببین ارکو برپسرتکی مازنن پیشنگتیا ونا کرن ایرو توایی جهان ده یعنی خو پاراستن البته پرشی وی هنه اما پیشنگتیا ونا کرن و رول خالگوری ونا لیستان پرگرینگ بو جبوی جی امید بینی کو ایرو با جهانی بو یعنی جن لکرد به برابر همو قطعین جهانی ده وقت به روجلات روجا با کر روجلا و باشور ل هر چهار هلین جهانی ده ایرو هبش بوینه کی هی و به هبش بونی گرکم هین ده خورتر بکن هین ده برخصنی بکن. یه پجی ده 10 سالیا شورش خو آکو بکد و بردیلان پیک هاتیه ده سال 2022 یانده روژا جن انکتکار آ جیهانه 8 آداری لحمو هریمان بجوشه که مزن پیروز کرن و دروشمه این جن جیان آزادی کش قادین پیروزباهی بلند بون جبو همو جنین لیگرین آزادی ده جن ره بو پرسپکتیفا تیگوشین و برخودانی. د 4 آوریل 2022 یانده هیزین یه پجی کت نهمین سالوگر خو یا سازکرنی. نهمین سالوگر سازکرنا یه پجی به مراسمین مزن و حتی پیروز کرن و یه پجی پیامین مسوگر کرنا شورشی د سالوگر خو در رابر کر. جبو ما جی شهنازیه کو ام افقاز جن برنگکی تکوشینوانی لهفدو کم دبن به هفره شر دکن به هفره تکوشین دکن. لسروی اساسی ام وی روژه هم وکی دامزراندنا یه پجه و هم جی وکی روژا جدایک بونا ریبری گل کرد جاردن لتوایی هوالان پیروز دکن لتوایی جهان پیروز دکن و ام دبیجن به آزادی جیان لمه حرامه و به آزادی جیان نابه. کنفرانس کو هاتل دار خستن بوی آرمانجه کو ام هشمندیا خو پاراستنه د تباهی جواکه ده بلاف کرن پیشنگتیا کو جنه به دست خستیه بکار بهم بپارزن و هین ده خورتر بکن
وەک هێزن لەشکری ئەرک و بەرپرسەرێت کە سەرمن لێ مەدەژێ حتا دای بجێ بینێژ بەرکۆ بێ پێشەنگتیا لەشکری بێ خۆپاراستن جوواک نەمکنە کاربەر سەر پیا بمینە الگۆری وێ بە ئەرک و بەرپرسیارتن هین داها خورتر بکار بە جێبێژ بەروێژێ خۆ پەروەردەکردن خۆبرەی خستنکردن خۆ ستەم کردن هەر واریدە هیندها پر بریارێک و هاتن گرتن گۆروان بریاران جدوێ ساڵێدا تەکوشینێکی گۆری وێژی هاتە دانێندن ئەلبەتە هیناژی ملێک و کێم و هیندها خورتر گەرەکیان بکن هەن Di navbera dîroka Sûyekê Avrêlê û yekê Gulanê de hêzên YPJ bi tevlîbûna sedan delegeyên ku hemû jî jinên pêkhateyên Rojava, Bakur û Rojhilatê Sûrî û şervanên internasyonal pêk dihat ve konferansa xwe ya sêyemîn li dar xist. Du rojên ku ev konferans domiya de hêzên YPJ serî de ji bo qada parastinê, ji bo qadên civakî, siyasî, dîplomasî, perwerdehî biryarên girîng girtin û li ser vê esasê konferansa YPJ a sêyemîn bi awayekî serkeftî hate bidawîkirin. و ام بجن گل کو جیانه کی بمن و یان به آزادی بمن گل کو نه بجی به آزادی جیان نممکنه سر به اساسا جاره کی درم بجن آنسر کپتن جنوای حوالا êrişê ku hatin li pêşxistin êrişê ser esasê qirkirin, dagirkirin û tinekirinê, tasfiyekirinê bû bi rastî û taybet ji jina ku di nav de cihê xwe girt şexsê şehîd awaz de berxwedaniya ku hate diyarkirin ji ber wê jê ji destpêka salî hatan ham dizanin gelek fermandeyên me hatin hedefkirin rast e hevalên pêşeng ê ku hemû qadin û pêvajiyên şoreşê de xwedî birîkim û tecrübeyekî pir xurt rastî di vî warî de و خودی زانابوینێکی پر خورد بوون هاتن هدفکردن البته هلوسا کو وەک هێزن لەشکریە کو مەدا دیارکردن کو تۆڵەوان شەهیدên xwe mehêlînin hîn daha zêtir xwedî li wan derxistin bi bilindkirina têkoşînê astê fermandartî û tecrübê ku hatine girtin ê wan hevalan dijmin xwest ku vêya nebike em vêna hîn bêtir lê xwedî derbikevin hîn bêtir bikarin xurtir temsîla vêna bikin hem wek hêzên leşkerî heman demê de wek tola girtin tol girtin ji bo wan şehîdan hemlê komedan dest pê kirin vî warî de taybet li hember sêxuran li hember xebatên dijber ê ku têne meşandin şerê taybetê ku têne meşandin hem di nav hêzên leşkerî hem di nav civakê tevahî de hemleyên ku hatin dest pê kirin ji ber wê jî me di milê gel de jî taybet milê jinan de jî xwedî derketinekê pir xurt mesajên pir girîng ku hatin danîn em li keleka hêzên xwe yî leşkerîne bi hemû pêkhateyên xwe civak bi hemû kesimên xwe ji zarok te bigire heta ixtiyar ji jin bigire heta zilam ciwan hemû kesî de xwedî derketina ku dan diyarkirin û sekna ku dan diyarkirin li keleka hêzên YPJ li keleka hêzên leşkerî cihê xwe girtin ev seknekî pir bi nirx û pir bi wate bû bi rastî û gelê me jî êdî bi vê hişmendî vê zanabûyînê bi tevlîbûna hîn daha xurtir ji nav refên leşkerî re ji nav hêzên leşkerî re beşdarbûyîna jinan beşdarbûyîna keçên ciwan ji nav hêzên leşkerî re bajî pir girîng bû elbette helwesekê ku di vî milî de tiştên pêwîst hatin danîndin ji dijmin re sekna berxwedaniyê sekna xwedî derxistina lê îrade axa xwe nastamayên xwe vî dana diyarkirin bi têkoşîna ku nav vê salê de cihate danîndin mesajên girîng bû elbette Şoreşa Rojava di salvegera xwe ya dehemîn de jî rastî gef û êrişên hêzên dagirker hat û ev êrişên ku taybet jinên pêşeng ên şoreşê hedef girtin feraseta kujer a destlatdariya Pergalê careke din raxiste berçavan. Dewleta Tirka dagirker ku her dem dijminahiya jin û azadiyê kiriye li ser axa şoreşê jî li dem û cihên cuda de bi balafirên bê mirov gelek fermandar û şervanên YPJ hedef girtin. Di encama êrişên balafirên bê mirov de Siyê Gulanê 2022 de fermandar Mizgîn Botan li Qamişlo şehîd bû. 20 Avrîla 2022 fermandara YPJ Dilar Heleb
فرماندار رونهی کوبانی به هفری خو کوبانی را لکوبانی شهید بون. دودیه تیرمه 2022 فرماندار YPG مسکین کوبانی لرقا شهید بو. 22 تیرمه 2022 انده فرماندار جیان تولهلدان و فرماندار روش خبور به هفری خو بارین بوتان به لقامشلو شهید بون. دولتا ترکا داگر کر که هیوی دکر بوان ایریشان شورش روژاوا و پیشنگین و تک ببه نک هشتا آرمانجن خواه نمردانه و ده انجام هر ایریشا پیک حتی ده هیزین YPG سوزا خواه مزن کرنا شورشی و تولهلدان رابر کرن. د سال 2022 اندیجی هیزین YPG وکه همو سالان به بالداری نزیقاتا پرورده بو. د اکادمیا خواسر آشهید دیلانده لسر فراستا بردوزی و هنر لشکری به سدان شروان و فرماندار پرورده گر. همان آوایی قادا پرورده این ازمون و دانه هوا لشکری کب آوایی که زراف دیده پیشکتن چی بو قادا پرورده این بران شامبون. هیزین YPG د سال 2022 انده اف قاد جی اکتیو بکارانی و بوان پروردهان دواری تاکتیک و تارز ده پیشکتنین مزن آوا گر. دنه همین سالوگر دا مزراندن YPG ده تولیبون اندنا و رفین YPG آستک جور ده چی بو و شروانان ده اکادمی شهید صادق ده پرورده این خواهین بینگهین دیدن و درباسی پراتیکی بون. هر كم منها جبو دمك يجب خاصة بن كنترول حتى كو في بلان دم دريج هنن قال لك قافي كو غريك ام بافي جنجبو قامبا هولي هنن بلان نهبش بقالسون نا دولتي را بجباكا نام نتويرا انبيا باردكن كو نتني وك قصده نتني وك ريفبريا خسر هر كس باركو بربسرتي خراب الهمبري بينا يكون هم ولاتين خو ببن البته جبو بينا امام دنا كو نبنجي جبوی به گرگ دستک بدن ور بریوان پلان و پروژه میکو هنه سالا هری زیاتر هم ولاتی خو کاریم برن اف سال بو اما دی ساجی پرکیمه به ویرنگ بلا ام دوام بکن هری کم 10 سال لازمه کو حتا کو ام کاربن بیا بقادینن جبوی خباته کی دم درجه وسهن ولاتن وکی کو هم ولاتی خو برن خلاص و جا في اركو برسرتي خلاص بون نه ممکنه شخو في داویجی ایریش دولتا ترکو هیزن می پاراستنه در دور قامپا ولی جهاتن هدف کرنه بجی پر وات دار بو يعني في باراستنا كمال دردوري فكر البر تخاز في ضعيف بخينش كنترول الدر بخينه ايش خبر العين ساجي كرد حمله طلابيات سريكان يعني ايرشا كل طلابيات سريكاني هاتكرن الورجي قامباين عيسى كو قال لك مالبطن داشتي ده مدركات نهار كدرنا امن نظام جبوي في دفرد خاصن جارك كدن في سيناريو دوباره كرناوي جارك كدن جبا هيزن ماي كوماندو ساتن هدف كرن لور حاج طبل مشاهيد دان جبروجي في داديار كان روشة قامبا هوليك وتشقص هنا خطري هي براسي يعني هنا جي ما ترسيل ما هنا البته وهنا بلان داعش هنا الجبوي قامبا هولي د 25 تباغی ده با آرمانج اولهی و آرامیا گل هرمی و جهانی د پیشنگتا هیزین YPG ده هیزین هندورین آبا کرو روشلات سوری هاته قصده YPG یاته لکامپا هولی دست به اپراسیونا قوناغ دویمین امروی و اولهی گرن. کامپا هولی جی بشک جی پلانسازی چتین دایشکو دخوازن کنترول بکن. جخوا او راستی ایریشن گرتیگه ها سینا آتاقا غویران کل باجار حسکیه ده جی دیار بو. او اپراسیونا کو 24 روزان بردوام کرده حتی تقصیرن کو رخصتنا جنین داعش آب ناو الحزب و یا زاروکین داعش آب ناو اشبال الخلافه هاتن بیباندور کرن. به وی اپراسیونی جاره کدن خطریا داعش و آلیکاریا دولت ترکا فاشیست دیار بو. دو اپراسیون مروی و اولهی ده YPG دو کچین ایزیدی جی دستی چتیان رزگار کرن و او گهاندن جهین به اوله. ده نوا 4 سالان ده YPG دوست کسین ایزیدی جی کامپا هولی رزگار کرن.
ده همان دمه ده هیزین یه پجه 4 جنین که دست و لنگین وان بزنجیران هاتبو گریدان و جعالی چتین داعش و با آوه که در مروی دهاتن اشکنجه کرن خلاص کرن. بیلانچویا اپراسیون مروی و اولهی آقوناخ دویمین. گشتی 226 کس هاتن گرتن دناوا وان ده 36 جنین که بیشتری سوجین کشتن و ترساندنی بونه. 25 خندق و تونل هاتن تثبیت کرن. چکین هاتن دست سر کرن. 3 چکین AK 47 2 چکین رگبه و 2 روکت 2 تبانجه 25 بمبین دستان 25 کیلو تقمنیا تنته 11 چکین بیدنگ 388 گلین AK 47 10 جرجورین AK 47 9 رختین لشکری پارچه جلی لشکری ارتشا ترک گلک چکین توش کر خنجر و آمورین اشکنجهی گلک آمورین راکهاندنی هرمین داگرکری هن بکریارن پر خراب راسی رو مایندن هر روزا کو کسک نای رواندن روزا کسک نای کشتن نای اشکنجه کرن نای دست رجلی نای کرن روزا کی کو آرامی در باسته به تنه براسته چونکی سیاستا کلورته مشان سیاستا کی پر بقریج چتین کلوی داره کو دولتا ترک خدیل وان درد کبه وانا دستک که ده هر وارده ين هري خراب د جهان دايرو لوان هريمان بجه كرنا جبر ويجي يعني شركي بر دجوار ده هر وارده تيما شاندن دواري چاندي دا قركرن دواري فيزيكي دا دواري اولي دا يعني هر ملي دا ايريشن كوتين البيش خصن البته وهمان دمي دا لوان هريمن ماجي هر وك سياستك هبش اساس تير ما شاندن دملا كده لوان هريمان كوچ بركرن باق يعني خلكن هرمي تباهي جدار تخينه هما تشيروا الفان هرمي ماجيكو لبيش تخينه فان ايريشكو في داويجي نوزه مجداري يكو لبيش خص همان نميده ايريشكي بر جدا و بر برفره براسي هم هيزن لشكري هاتن هدف كرن هيزن باراستنا فان دورين كو داشي هري خطر تيدا اقامبن هولي حبس نابندن ين تأهيلي يكو هنن جبوي اشبال الخلافة يكو بنام دكان زاروكن داعش تيدا همان دمي ده بالنسازية كو جواك السر بياند هليا كو قال إيرو تبلو حموبا چمبرك وهي بإمكان بركم دوان قريزين كو هيدا قال جيانا خوا دوام دكا ياجي داباره خوا بيكتين هم دكارم بيجن ببر بزحمتين مازن تبلو بنا يعني مجارن سركي كو في جواك السر بياند هلي ورده هاتن هدف كرن اف بر بزانا بوهين بر ببيلان كو هات البيش خصن جبوكو قال بطرسه قال نكار بجيانا خدوام بك مجبور بنيان تسليم ببيان دركبج دربه برابه يانجي ولا كشتن يعني باشقه ريا چاره سر البيشينا هيله جبو يجي إيريشكي جدا بون براستي هر وارد هم كارم بگرن دست اما هم سكنا هزين من لشكري هم سكنا قالين ما خودي دركتنا للشورشي لنرخي خوا لهزين لشكري ده خوا اماده کرن ده تبلوان حمو إيريشان سكنا برخدانية كودان ديار كرن برگرين بو جبر ويجي يعني أبج وك حملة كي أم دكارم بيجن همان دمي ده أماده كاريه كجبوي حملة كي داگر كرن هين دا برفره كل بيش بخينن ليه بوي سكنا قال و هالوستا قال دا أم دكارم بيجن فانا فالا درخست ليه دجمن ما البته وان إيريشان خوحين دو دوبين و دوام جيبك شخونها بكري جبيناتين سر زمان كو ديار دكا كو نبشاش تلوان دوران خست حمو جهجي پر بزانه بوي پر بلان پر بحاضرتي هاتنا البيش خصن ونها شون دجبنا شخواتينا سر زمان كو إيريشن خو بدومينه يعني اف بوليتيقاي دولتا تركي داگر كرنه ميثاقا ملية برفره يعني نتنه إيرو بگرك چاكو كرد هنه يعني هنك كس هزن لشكري هنه بلانكي استراتيجيكو پر دمدرج اما دكارج بوي ويد كو سر اساس إيريشن خو پیش تخين راستیه کدن آکو شرم روی همو جهان یجی راستیه هریما افرین که ده سال 2018 ده هات داگر کرن و راستیه باجار سریکانی و تل آبیا دکو ده سال 2019 ده جالی دولت ترکا فاشیست ده هاتیه داگر کرن. دولت ترکا داگر کر ده سال 2022 ده جی روزانه هریما افرین سریکانی و تل آبیا ده گریارین در وی اخلاق مروحی پیگانی.
لوان هریمان سوجین شر و سوجین مروی لدارخست. گله کل هریمین داگرگری جیان دکن جبو دست آخا خو برندن بکشتن رواندن و به هر آوایی بمپیگرن دولت ترک رو برومان و اف گریار هینجی به همان طرز هوانه دومه. دولت ترک فاشیست که هر دم به چافسوری ایریش شورش روجاوا باکور و روشلات سوری دکه ده سال 2022 اندجی به حنجتا پاراسنا سینورین خو لبر چاو همو جیهانی 19 مجداری ده اپراسیونه که هوایی ده دست بگیرن. و دوی اپراسیونی ده سری ده تلتمر، زرگان، قامشلو، عینیسا، کوبانی، منبج، شهبا و تلرفت با آوه که دجوار هاتن هدف کردن و انجام آوه اپراسیونی ده جی همولاتین هرمی جیان خوش دستان و زیان مزن لقادن جیانی این همولاتیان ده چیبون. بیلانچوی سال 2022 آ ایریشین دولت ترکا داگر کرد به وی آوه لیدان هاوان و بیسو تانگان 12340 لیدان درونان 106 لیدان بالافرین شهر 32 همولاتین بریندار بونه گشتی 263 44 جن 59 زاروک همولاتین شهید بونه گشتی 59 4 جن 12 زاروک چته و داگرکرین د چالاکین برسوداین روا ده هاتن جزا کرن 44 داگرکر 22 چته. البته وکیزن لشکری وکیزه که پیشنگی و جواکی ده دواری لشکری ده دواری خواپاراستن ده که ارکم زیادت که سرملی مده راسته خواه آماده کرن کلی که به قیسی خواه آماده بکن بکار به جواکی خواه آماده بکن بکار به تواهی جنین جواکی جی امدوی ملی ده آماده بکن یعنی خواپاراستن ایده در باس بیتن دواری چک ده نه و درکت ارتی ده که ام لکرد بن برا ببین گرک ام خواه برای خستن بکن گرک ام هش یعنی تدبیرین خوی خواپارستنی گرک ام بگرن به بیویا کی و بهلن ظلم ما آزاد نکه ظلم ما فی منا پاریزه جبوینا انجخ ام بخوب خواه برای خستن کرن و خزانه بوین و تدبیرین خواه گرتن تدبیرین پیوست گرتن تدبیرین خواپارستنی گرک ام پیش بخینی که ام کاربن هبونا خواه بپاریزن بکاربن وان دستکفتی کوی رو هاتن اب دست خستن ام بکاربن خواه دیلی در بکفن اف پر گرینگه تایبت چی ده روجاوای کردستان با کروجلات سوریه ده که شورش آجنه ایران بیشن البته جه که پر گرینگه و مینا که کش بوی تواهی جهانی ده اما دور ده پر گاوین کو گره که ام باوجن چون کش بوی و قص ایریشن هم برجنه جو تین الپیش خصن تحمو قضا دجن تین هدف کرن جبوی جی يعني في وردة خبطة كما يبرفره تيمة شاندن بلانا كما يبرفره هي باش دنيين جواكرة باش أم تخوازن بيا هين ده خورتر بكن هين بترجع البيش بخين البته. شورش روجاوا، شورش مروواهی، شورش آزادی، شورش جنی، بکد و تکوشن شروان دلسوز این که هر دم رومت آزادی دجین و گهاشت 10 سالیا خو. هیزنیا پجی که به بردیل مزن شورش پیک آنین جبو دستکفتین شورش ماینده گرن و شورش روجاوا مسوگر گرنه به ایدای که مزن خودی پیور خود دردکون. هیزا خو مزن گرن دواری تاکتیک و تکنیک ده گاوین موجن آویتر آرمانجا هیزنیا پجیه. همان دمیده دستردمه که کوچین و جواک هری زیده بقرکرنان را روبرو دمینن ده هزینیه پژیجی جبو همو جنان دواری پارستنا جوهری ده خودی زانست بکن ریخستن بکن و پراتیزه بکن کارو خبات دمشینن هر شروانا کو شورشگری یا شورش جنه دیگه ده چارچوبه پارستنا روا و پرسپکتیفا هزا خویا جوهری و دبه خودی هزا بردوزی لشکری و سیاسی هزایه پجی به وی همانه دبه هزا که خورد آکو پاراستنا آخو جواک دیگه اف فلسفه آکو بجنه شورش تا آوا کرن تقاضا کو وی داگرکریه تک ببه دستلاتداری شوله را بکه و جیهانه که به پارادیگمای دموکراتیک اکولوژیک و آزادی خوازی جن مسوگر بکه